Түш көрдім. Қандай түш, айтшы. Түш. Түшімді. Айгерім насыл қыздың үйге кетті. Қойсаң? Ой. Bir sonraki bardық. Барсақ, қишу, ызышу, айгерім içinde қалып кеттік. Кірдім. Құтқарайын деп. Екінші этажда екен. Екінші этажға кіріп комнатасын аштым. Комнатасын ашсам, звук шығады. Ой. Душта екен. Душта қалып кетіп пе? Kir, давай, kir. Kirsek. Еми шықтым ғой екінші этажға, тұр. Болсам? Анан душ жаққа басып баштым. Басып барып, душтың есігін қармадым. Aç. Açıp, ақырындап açmayın. Açmayın, өзі болсын, açmayın. Мұны ешті ашпасаң, іштен айдаласың. Aç. Мұны ешік ашыла тұрған ешік. Қырғыз елі үшін мұны ешік ашылыш керек. Бұл түш bir ele sağa girdi. Aç. Aç. Bir şey etmegil onda. Болды. Eşit kalmadım. Bakında. Açmayla koysam böyle desin. Ey, işten кетесің mi? Жоқ. Aç onu. Делай. Eşit kalmadım. Bir göreyinçi. Kaç şey? Açayım mı açmayayım mı? Aç. Onda şantır ola. Açtım. Açsam duştun zaneveskası sartılıp durat. Az kaldı buna, az kaldı. Geçine çıdattırsak. Aç. Ne anlat? Жерден береміз? Söyle kötü. Koyayım uyat mı deyim der. Düşün, bu bizim cumuş, düşün. Zaneveskanı karmadım. Açam. Açtım. Açsam. İkram yoldaş oturat. Kim oturat?